Oke, sutul. Mantap guys. Wih. Bang. Wah. Mantap nih guys. Berapaan bang? 5.004. Wah, guys, gede-gede, mantap. Di sini doang ya, biasa jualan ya? Iya. Wah, dengan bang siapa nih? Bang Are. Terus, guys, dekat Regensi Melati Mas guys. Biasa di masjid juga ya? Iya. Wah, guys, dibeli guys. Mantap nih. Saya beli 10.000 dah. Ya. Mantap. Beli 8 biji ya. Tahunya 3, bakwan 3, udah berapa ya itu? 6 ya. Risol 1. Itu apa ya? Oncom. Oncom. Wah, ya udah boleh deh cobain 1. Mantap guys. Guys. Depan Banapop. Wah. Oke, mantap.